kubor nakaslem jong unongsan Hima. Archbishop ke Jylla Niambah Shillong Most Reverend Victor Lingdo ulapha ka khubor basngusi ishakipat ba ringet ke balang Katolik hapo ke Jylla halor ke jingklat no jong unong yalam ba khledo ke balang Katolik ukpa bakhut Pope Francis hene ke step ka phoi trik ye yong arajar arpasan halor ke ni jingklat no Pope Francis Most Reverend Victor Lingdo ulabatha iki yingmane Katolik habaro ki parish makin pensawa ya ke baje yingmane menta ke janmit nang taula kerpat ban Pynlong ya ke mas habaro ki parish nak benta ban duai kerpang ya ke mensiam bala khlat no jong ukpa bakhut la batharu bade ban penrung ya ke Jingduwai ha ke Jingduwai jong kirunget habaro ki mas nak benta ban penanburam ya ukpa bakhut kyar nak benta ban Pynlong ya ginu ki jingrakhe ha kan kapor baja ke jingsngosi kumjuru baro ki jaka puli jong kabalang Katolik kin khanglut ha ke Sngi ban tap dom buram ya upo kandon kamas nak benta upo Francis ha ke Sngi baar kata la syai ke Sngi ka arpu atrik ya yong arjar pesan ha ke por san shteng janmiet ha ke yimane ba cathedral halai mkra la khot snubhai ki lingdo ki riuniam ba ki pat irunget banwan duai nak benta ka mensiam jong ukpa bakhut upo Francis ngibu e ka balang jongi hapo ke jingada ba jingasat jong ka maria theisoti ka Catholic Association ningba UVH pala president baruba H Khalingdo General Secretary Catholic Association of Shillong kalapha ka khubor sngolam shu Archbishop ke Jylla Niambah Shillong halor ke jingklat ukpa bakhut upo Francis